Ebisamu akwaba mu atena se ba Coastal Television do digital ne 514. Channel 54 you go TV do channel 22. Yeah, St. Edward and St. Augustine one digital boxing. No so on Sabaken or Facebook ya live na YouTube so live. Na in Coastal Television don't click kasebo na yemachafa na madrebla home na yɛnhwɛ sama obidi no mu akotene be asebu omanhen oketachi professor amenfe a otodison edimfe edononum wabra obatena oye amanhen egodo wa hyefa otedam na nsampi na epopo yase Urmankale ka so no wa afidi de sonko afi na wodi na wode kai Christ ohen mo hen na afi we de ma afi wo commander be poso na ne munsaman commander ma hen ejina do no de nsama to godama so na dom passe na hemba wa so no so wa ka bi de atodo ebusafu eyi na nsam bi aka na nwabere maderebo som wo oye donkre kasebo wo Coastal Television asede papa bi wa yedeba ma oye diesel dip shop edumoko wa da tum de achezi bele pere de kacha wodofo na ba chechire ho anampele nchechire wa ma wodofo ewu na mpa odam de ho are oye edwuma no fakadan diesel dip shop no mo achezi papa na fakacha wodofo damara na oye National Petroleum Authority NPA awon so was use gas na infedo nenuma NPA woredi or the gas no woredi ntebusia edumaku wona adawo mana we somasan me ya be na adagere mede oye donkro kase egbe mede bla ho aba from ketikeku Asorba Kofi Essuman afi yanje bre na yanje nsame nemu nchechirem Roman Catholic wa afidipan sonko wodin wo oye hona afididem dada nyamesom abraba wo kodon na yinya yiwura oye bosoma otodudu bi akonomu afibiarema on what to din Christ the King na Christ the King inata ohinmo hin na afi na dama ohinmo hin na afi no onya bandama wo na so ewiade no fa na wodi da mafidi da otedam na commander dom passe ena commander oye St. George Hutu George Parish asona owo commander we kiti wonadam afihye sumi otedami we kiti no oye commander dom passe na hon ena sof amahina owo commander Taisa Council meche oketachi kome oda tugba achireme de ahudi ohiya papa na odwene won tase de mmente de ketesi a enna woribe obaba nda obonu musu na wato achen de chire wendidi adi bi ketesi bodidi film bia na wato achen owo fie poda on de ne kanka mu kra onadwe nda wo fie nti ma ope bia na obeye na onen ena oketachi kwame na aseme de odadwene wa on tase osando obiele nyi wosum nyame a onzire nwunyi na ndi nwunyi so a entum so nyame osane nyame sumo wei onye ahunidi oka ho enti oketachi kwame na asemanye de ototo se Christian fa ye wo omanga nam de o mahinu su na banan onde di pefere ye Christian fo na momoma mbande shepo iya mi yesen do okwa asor de bi nyadam na ye hwehwe enti oketachi kwame na asemanye de se Christian fo we wona se the way Christian fa nchoman Ghana asomdwe nkotin oketachi kwame ne sebo kan ibi anapai bra yenya akwanya de yene won bobom asom yele bana sofu pein je Yakupon na fobuchi enyi mreka Yakupon na adwen de kire na chede wo ne yansai emun oleda Yakupon na mozen oleda Yakupon ni nyame bana oye Tomba you wanted there. Christ, and the day you're summoning.
na ende de wa manye ya kwenya de oye nya ojinkwa Christ the Savior. Nti wo ni ya mesamni munu me boto de sofopeyin ni zilitiem fifiru kwano ni nyina de yamfa ablabotene ni entinase de yeye asoremba ese yamfa ablabotene ni entinase de yeye Kristofo yamfa ablabotene ni entinase de obi a Christ ozine moja jajiyan no wame no kwagida ewi obenya de awo ati patase na musumiti patase ha no sofu peyini gina ewiem no yankopon na adwena oli yitwa no ye basra de ende de yamsama yati yefon kokobobra osanda Christ is the accredited Savior. Bible says oyiwasu monina po enti Jesus Christ ni moja no odemo mepim wo Calvary de zibonye ni toma Bible says oho no bono de esukon cheba ntabe fede nyamesama yasi yazi yawon batu yankopon do onu mo tuma de ina ye ayizi mizi nyame na mazimu watu no do nyame na tuma zi ina ye enti masra de me manfui commanded zone abubian to dominance zone kisi zone ende nyamesama yasi yina yafa yawon tu yankopon do na ono ne eweyi papa nyame a ozehin wazina on fe on kon menimpa on fa ni yokuni yeye hwebonim na mongu yeye woni nsaminiti na me yese wasre obletuma ye fe obi tumi apra woni fie na wakoto nyane mpuna adofo no yesede nyemo titi de mina no ozi yalo papa no ozi brai ozi sansusu zibrai nyankisa mere srede ye nyankopon Kristofo ye nyankopon no nkrofu na ye tsinyam sumasi wo ma ye ti munama fam nsese so ase ehwu koma hwe hen street a ebi no pure water rubber no weje mato obi kita nyame bi a hu de nchaji ko ofie na hwe robe bi na jitu na osuma bafo bi de ohwe na anka pepe bi a oye mfuchi no tungwa yenya dadam adofum yesre yenya aduma vice president no fi akitechiman ni commander nyano kro abasi nyeno kro dihinano nyefa motso ni nyemma wansa ndi hinu wo yena setrem obi no so nyame no ntine fim obi no so nyame no ntine bebi a onni nyankopon nani miame obi nsum nyame na ontine fim ndenti oketechi kwame a oya commander mahen ono no de demensem ni tugwa wo oye dompase abra we mankara ka so no weridi oye Christ the King ne afidida na afidida na asena na hemba owo dompase na so oginan na de na sem tugwa chire me de adeshimamba sisere nsebo orokodo no oya reho oye yo papa pere maintain nketesi a waba ndurugban na nchemoyim mpe na nchemenfo na woye na obande wodi mesafo tumfo na nde mesafo no mo wonum ndurugban na petition wi mesafo wanje kra na ema na asemende orisro mpirwonyinsan osan nhwehwema Ghana Health Service woji tum na wode ba agba na ta commander edina egwa febrim kai ahu na wudin order kan da mpirwonyinsan with the first we are HIV ni 18 so commander na egwa febrim won so with the first adi boshan na ketesia wa kukunya adado wutuni wa sha atere ma obu apaka me mesa beta hondi wi eyenti oman na to abatan for abatan wode won bada wen wa febrim famu a madam ndemanya nutun ombrase na emba ne masema okandim ndasen ibe maybe ashe ahima fa ye wo KEEA nsa na ye momonso na ye mo de dewo ye ba bia na aboano but na ye hie mi you feel there obehia papa da mo bobo de achira won
ana so china na hu de worbo hu de wura no ye waze fofo iyo sesiara say shekei oya komeda edina ego afo na brain ya ka bom e na assembly ho a so why census biara employinsa near the etika what ye HIV AIDS what but mo do zen it says Sarah what bon do there ye ko schools ye ko pano ye ko asara ye won ke zon komo na ye bebon war say ye baba ntin ka bo zikanen what ye bien awofo abatsan enuanum a yehiem wa ha sisiara kemu de ye no bebo resay indra soto first of all ye bia me yimba nkosi na wono ndamesi be nyina aka ho yesra wan wo fifia na wokọ obi choma ye ne ketesi aba ye na ho sesie ye ti fifio na ye ko ba abo ano kayinfo se akajesia na wose kata wodisie na idu bra ode epama wa abafa wa akoma akapa wa kire wo mo kafo na sesi ara ye hwe dresses anyen bebuni wa dress ntara wa hye ibo hwe bi na akuku nyina gudo sado na ewie yi gudo wa akafa aze kakrate bi ahye na ewie ona ma wa woso na be nyina afran yesra kwan na ya mebo bia oye amusesie wetififie na me no awofo mesrawan ibo ha odidie to kromogo edenesi no fifia wa kafa wa shepe wo me yenwa awofo sisi ara mo ko tete wo yen central region sisi abisi ekonisa junction ho Monsieur Kakrama ne me yo fokode na woni sika to mondo oye yo o du fide yubra so we pay about what's election Mr. Rowan awfo asande ya to papa ibi o ma we dey ado so we try ogu abantin inyim ne transfer to if you offend the rate, if you offend me, what will you buy it? If you fool, on a man order. What's the wine there? One may do Norita. Where say, it was yes, strong. Son, about the answer, I will for one more. Never yet and go from a young baby, one year dashing. The strong one. Madam Nancy, kakra moto me wona esum komani. Wona na yemba semu wa otodo ebien one do mpase hemba ono na ete nkan na ya tia oya nsam no do na ya deda okodo ye kupe mo ya asebu traditional council ana traditional area amayi na one professor Oketechi amemfia otodoson bra abatena oye afi abatena omayin egwado da omayin wo oye asebu traditional council no wedi fi papa edonu enum na edonu enum no wa hyewofa aya ho amande da amambre wo oye asebu na apenyi abohwe dependa abaseno kono na adishidoma wo asebu inwuda mpa wo amande na amambre na sayeka asebu traditional area mayebaka ebisido onanye de asebu amemfia oye nepe na ofi oye tete enkano akontu abrabom na obupem wo oye finfimanto maha asebu amemfia ye kanwa asemi abokosam kakra wende ofi Egypt na oka Egypt ansuda fa mbiribi bai sa yaboko Bible ma da mansuda fa wotai oye Israel madu mo kuku pumen oka da mansuda fo no bi
na onam da no ho ye dinenti obere ma okupe mu oye Nigeria Kanu ana Cameroon bra otidaman onenema no bupe mu oye oman ganem ne nkroto ana ne finfi manto mpanukro na wan ena okabande enuanom a oboto won wo oye mpano wo asumdwi ma owi epeye na se ye ka asebutai council no asama enata asebutai council enfibia abasino ko meche 1612 ena waya amandra mamre abra dutch abrafo bai na obisi oye castle pepepa a nne yefa no 14 ena obisi no oye mmawure na mmawure na so obaye mfantikro ma akaban na kubisi bra asebufo wanye mfanti krodi biruku wo oye 17th century no mu ebusua wo 18th century ni wuda mpa asebu kro no na ase retre ntodo wotre won ntabanum na abakosa mayet asere da membe no asebu amenfi ina ne de se a ne nue besi a okano ma ode ne bai ofada amenfi wa na amenfiwai asebu amenfida ye djuma no bira asebu wai ono na oyediban na odeman ma odi ebusua asebu amenfi daje kotobor wona bokosa mayeta asede se yeyi oketachi amenfi professor otodo sonwa adisa wa bakasa wo oye egwodo wo afi apem aha wotwe numu abaseno kwano inu na mpa asebuman wo oye abakosam sesere ya oketachi professor menfia otodo sonwi wedi mfi edonenumi bibiara kire ma ododi kire de hona obofa oye asebu krowu hona obofa asebuman mende abeta isha cancer jama adisha wono sesere na nche wodo won aka ekweku wa nche wobom asebu abra kwamankase mfanteman no wonyina wobom wo yakor na sunde wodo ibasa na mahon na waye hon oye one district another waye hon mensi no kor na omen na sesere impeyin ama abokosam ache de mpayinfa wada oye asegba no acheche wonka tebia den local government mo nkwan na asegbu wenye wone onankasa wone district ana wone mensin na wedi wonankasa wone mensin nemu agwel anada wonankasa wedu wona mensin a de medwumedi na wo hwekwan de nsa obeka ebusua na abokosam kakra oda asegbu amantendo a oketecha menfi ende otodo son oridi ne fie do nenuma odo betena egwoden na egwoba na asem na oketecha menfi a otodo num asebo manyen akotoka na bebese odo so pa na so nyame wo hedi bibia obokodi ye oketechi professor amenfi a otodo son nsama okan we egwoba na asem ibin sisi ati mwamaka no kwasam da wakofo kakra da chinchi se ochima wosa wo babio na obobo yin ma ahwe ya wa ma bokada wo ba na obacha na yibo pasre won this time on ya dam wo ba wo ma chere hibio na yihon wanti ma me bacha yin de ochima asebode iwon kuta wodi owo chi papa pare yin na mishia amwetia no Mayinji no ho prepare. No so na yinji mo ho. Na meyin be nua ye National House of Chiefs. Odo mrebe no. Ya de yetambo anu da ba ran presidency wa national. No no me president ni me vice na ye ran ni. Ye ntumi anko. What the scout to ya name ma ye ntumi anko baby ha. Amoti ya okro bi papa pare ye oba no mo si bera dan che bu ya ti position no. Na ina ya menasam
ofi dama bero me yan ho yi je papa pare ye nti me yen awom da yanta yan ni yan ho kuta ho na so edwa no ho epe no ho na sunsum so abo yan ho ban nti onya wawa da ofapayin aha ene na wabaka yan ho ma wama asebo aye butu kra wama asebo aya tufufuru kra moti ya minchro eda wase na abaka yan ho na ima sebo han na mama nkwada onam dam tina me ya speech tenten no me beda mu twaro na me yo kokrom na street bi awa me ma but the dam e kwa dam street no try my ya kompa damaze no abago afibo onu yin de e kwa bi da mahimfie na yim honara na mo kwa no mdato osajefu amoti of pain streets ayi tameye na meda cement yan friendship na yen ado pra amadachi biara bebe obobo zin bia obobo msumitin bebe obobo mitin so obobo zin dam no ye da makano ede boa ida chechire ye ga na man se yen yankuta mu da otidama na mama magana man wetumpon oye binum hadwin de chieftaincy oyam papem ontidam chieftaincy yam papem okan ye boa no hwe yen nanu ma wo Santa Region me nanu ma wabaka mo baye ahemfo baye oduko baye du na wabaka yan wa ha oka amati ho waba ofisi region ye wona nanu wo fi gata Accra western region nti ehwa chieftaincy unifier oka hibom nti o mayenyen dam na infantu ye gana man infantu no pon mede meka sade baby kaka meka tia amotia za okan no environment na za sisi gana oroko hin papa ayi za woso wo fan garam se no ya zu ho bobo bebre ya she ha ma da on fa na nsufom na on hwe ye anya dam adza wo fan garam se ma oziga na bakwagodu no ya mpe oba ho hen sisi za orokoro no ahwadwen nti oda aban omane modo na oye bibi odefa ho na mena no mahemfo enya abanko oya mo wode omahen bi otini krom owo na tradition area na illegal mining anagaram say obotumu akwaro wo area ho betutu sra menuanom omayambo aban omayamodo na garam say no yensu anu ayadama dachi Ghana ibonu yan ho papa pare ye ya ma che hine adi wa che hin gold njoro ya fado idu tuyeman idu tunampon now so dam wa be yesana mahen osanda yinsu ya yasen this is random so random poison it is miana it is poison arrange famara arrange poison nanano omayema yemodo na yambo agana man na garamse so kaman kwa encha surface mine paade da gora wotun wo asase yin so kaman kwa encha gana mban omba ni nyinara se pegora ya wo company kase na ko underground ko to go no form na fi fabra na surface mine the whether is legal or illegal no it is say hen asase it is say environment na ya da oya hiasam ntina ono meye film na makana nkono samkanda ma mama huina fishapa kankai makai mahima amen for the 10
October Bassa. Mananum, Sayahuma, and Chairman Yobiara. A home one boy. Now, one Jumatiba would see. A man had about no but my just would the fish chips were boiled. Said and Papa, I bet now was in our few number papa. Damti, but the Nasaka say, Madame Juan. I was young in 4 hours of Mammy now, Madame Massey. Ranted them could just say now, Madame Massey. Or Berry, or 100 per Madame Massey. And for my when you want to pay house, Madame Massey. No, I went there. And I do 100 masses. Now I am 100 pounds. Now I bomb. Now you're Tassie, man, you're to the point. Now you're to Puna, you know, you're I am man. Damn, not them put to Babrahin. Damn, not us from Jubabrahin. But circle yet the master man. But damn, no me nasi. Afrishapo! The Mambina, Afrishapa, Africomotian, okay, Afi papa onkomra omoti ni bio oketechi professor amenfia otodo son asebo mahen ono na ete nankan yatiedo wodumedina sa oto nsafra ochehene amotia ofurpenyin de nana me yanko brabon me oto nsedidi yakọ yaba fiti school time dama besim pepeda yedi enya jirabe musu me enya jirabe bre na fo nyam batai mfedu nenu mi echi achini ya amotia ofurpenyin so sabio tafecha pantrefie na wantonkra osibu pam ba sebu bo hwe ma adwumadunu krodo na oben nsama achiri amotia ofurpenyin na so oditugwan ebin emutu timamu ali pre sebu mai sana yene shemu hai na yen compatibility for near Mayo. Eba supani bi ha bi ti esia won indri mo bi adi. Nanso ne America ne se eba ne ese bi a me ne ohi yonko fanti. Amene ne nyina atwi. Na ho kwan a ebe fa na Ghana apeja. Ani tikan ani MPs na ni ese nyina ye kapom ne ya baako. Ghana. Si anya baako amfodo baako anno Ghana. Into me and Koyeni. Anuti National House komo amene be nyonko di na no. It's Odoes. And the central ya na yamso ewemu. So man Ghana na me shrine. Nti se woni aye diso. Na be bia ne be bia. Ase mo dia indika. Amba me ochi. Mini answer ase bo mani. But more important, more see a battery and what's a Ghana for. Since me ochi no so ya ase bo mani. There's a Ghana in boom yakasia. Ubia Humberton. It's one say. Yeah, as you make sure say, ma, any another Musuku, some we have to make the investment in education. Salabia, Kodai, Umeni, Madachi, Ghana, Ayomaya, we need this one on the soon. And say a woman else, na yatai, Abaiti, na, yeah, applying any other infrastructure. I'm a puto apa Ghana. In puto machebi, and a batafo, and a mautima maybe a ma central India and go. When cannot say the whole is always going to be greater than the sum of its parts. That's right. And so I'm going to be able to. I say a man mind so muyedu. The thing now share and the Kodia, yeah, your Ghana, and Kankanwa, and so be also work be as. Be a war, a 2 year, and since I know it's still fine, Malco him. See, I will be 100.
ya wono ala sabi ohia aduano kemse oni akwanya abai ani ahifu hia na ye momoni ampaja ya friend opportunity ya what education opportunity ya what putu opportunity ya what inyuma yemu no bia tumenya bia sa ahini anya efe sami bai mama for ni obi aheli osa for your majesty ehia nanso nyina echi awie no asa asana onyame befrɛ e o me bi potia yayo bi potia yayo o man yi mu a akoda bi ere be kai eno na ehia ogoni kala some commitment and selflessness so we build a community I won't build it for who I won't build it for amafu ya man work on ha and say ko na bi e wa brushi and so want to be koda also naiba also so onya seriously is ya wo man opportunity wo mo betu yin amen ya kanyina ne ya kanso kire ya mayo na wo kodem everyone saying ani sukua ya peno emo bia na ya do say o man musis mama kuma baaye na bia obi a opportunity a utumi go school na senkura de another madam o ma ye free education and obi any excuse bia o baka say on go school na schools na mo na aye panipa etumi awari awo ma no abewo internet de and your door mo do mu ewa actually me nyonko madamfo my friend in environment my friend I will be here to say yeah when na ye twi onyame abode ho onyame no dey asasi adum yen onunti and your nature is respect na yen to me ma ye ma twi say sabio onyame ache go routine obi aso ya no en pasa mo say asasi omi enya asasi ye mo asasi ho mai na se kwa na so nyame bia also on betra ya kani ya se obuo everything kwala on ti wanu asabi no ye panyin ya ni ya panyin obia ni wa ni fie megidi watiti ne mase ma wanu amru panyin so na so na se obo he na go le bia tamna no ye president no ye MP no ye judge no yo he ni nyina ye se ye mai omo ni ana on visa subanu omo ni ana semwa sabi okatesie oka okroma epe putu epe obuo epe suku nwase yenti yesa na dachi onyame be shirai na yentumi se Ghana man we se afo onyame ani kan anye ni ese ayo a ebe ni amahe timisre Tiamu ni ana bia ya kai utwedi ampo ono si ehin ono ma akwase ono home odi maye enti ese bia yesa ya mani ya bia ya triple ya kai na bese no anka edi anybody does isia mia medisia obuzu kwa tina luse abra no fie oma obesia onwa ka MP sa ewa onwa aino se ometra asi sui onya sika bebre anya ye dibe mampania ye ka woni wonwa onya ade edidia nchirima enti yanu mwasema reka cha fose yama ya kwada ntu bisi omose akoda bi wa ni a okatechie ye no na choma takasa na enyo katechia ankaminia nani adi asenye nyina yitumi ani kon na yayo na abua yen na abua kana manyina edunyame ejam onyame a ono ma ye nanti e besi ya edi nyina ejam e be pese so me no katechie nyina ba odi 25 years
Osajifu amotia ofrepain ono na oye ochehene na odinemiam bete yechi wo oye okitechi professor amemfia otodo son aselu omahin nemfi pol edunem na osha hofa na odi afashapana okodo wo oye asebumani na mekire apeyem kase afashan so wode kan egumana asen nsam ope asen na yedibi yede abrawon nebuso yebegina do so na yede oye donko kasebori nanu yede aba ewiyi aseda papa wo mu no yede ba mo oye di sell gift shop na yede aseda ni biso yede ama oye National Petroleum Authority osi use gas wona dawma na nyabiri we somasen me ye bre na adaje na me donko kasebo Coastal Television me da abrawi aseda wi no nkoma survey professor Emmanuel Kwamna Banfo eje aseda wo mun yade mankre ben ono no tichi efiri nya de mahen mandeme na konfra me da no na aseda